The Indian Space Research Organization katmu ban penher no asian yo satellite Aditya L1 Mynta unai. Lala ban pendep ya kajingya tawir kabasan bat kabakadu jong ka spacecraft Chandrayaan 3 ya ubunai ne ka step. Lapli ya kajingya lang jong ka J20 Digital Economy Working Group dau Alkesh Kumar Sharma ubalong secretary jong ka Tanat Electronics and Information Technology ha Bengaluru mentagasngi. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu, Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi ba Vice President Kari Jagdeep Dharmkar kilalit bu sentiu kum kadak kajengkan ma buram ya Menteri Rang Baduk Kari barim u Atal Bihari Vajpayee ha Sadaif Atal ha kalingko sngi yap kajong u mentagasngi. Kiparsi ki basyong basah kaleng ki benta jong Kari kilarakhe ya usnem thamai jong ki lanie ka pateti mentagasngi.